Yes, amahoro rero y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose yimwe mwese mukurikiranye channel y'Umutsinda TV bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Nkomeje rero kubashimira urukundo rwinshi ndetse n'ubufatanye mugenda mutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Yes, iyo tinze rero uyu ni wa mwanya w'amakuru agezweho, aho rero tugiye kubabwira ko DRC abapfakazi rero b'abasirikare bashobora kujya kwigaragambya bambaye rero ubusa. Yes, guverineri rero w'intara ya Turi Liyetona rero General Jori Ruyoboya Nkashama yagaragaje rero ko adashyigikiye rero gahunda ya leta yo kugenzura abasirikare bari ku rugamba, avuga ko rero ari kongera ibibazo by'igisirikare rero cya Kongo gifite. General rero Ruboya yavuze ko abapfakazi b'abasirikare bashobora kujya mu mihanda kwigaragambya rero bambaye ubusa mu rwego rwo kugaragaza ikibazo cy'imibereho mibi bafite. Yes, ubugenzuzi rero bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwashyizeho rero gahunda yo gukora igenzura ryimbitse rero ry'abasirikare batari mu kazi, mu gihe rero imiryango yabo izagenerwa rero ibihabwa umusirikare waguye rero ku rugamba. Yes, kubera rero iyi gahunda ubuyobozi bw'ingabo bwabaye buhagaritse amafaranga atangwa rero ku miryango y'abasirikare abapfiriye rero ku rugamba mu rwego rwo gukora rero igenzura ngo hamenyekane umubare wa nyawo w'abapfuye ndetse rero n'abasirikare bari mu kazi mu rwego rero rwo kunoza imikorere y'igisirikare rero n'ibikorwa by'urugamba bihari. Yes, iki gikorwa rero byaje kugaragara ko abasirikare bamwe batakishimiye barimo guverineri uyoboye rero intara ya Turi Liyetona General Jori Ruboya Nkashama, akaba rero avuze ko ari ikigamije rero guca intege abasirikare. Yagize ati rero iki kibazo rero cyo kumenya abapfakazi gihoraho, ati twe rero turi mu gace kahabera intambara, ati ntabwo rero bakwiye kuza kuturangaza kuza rero kuduca intege kubera icyo kibazo. Liyetona rero John Ruboya Nkashama yavuze ko yagaragarije rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko rero hari ikibazo cy'abasirikare bake kandi ngo byarigaragaje mu mujyi wa Goma wafashwe rero n'inyeshyamba za M23 ndetse na AFC. Yavuze ko rero iryo genzura rikwiye kuba ryimbitse rero kugira ngo ritange rero umusaruro, kuko ngo ibibazo rero byo mu ngabo za Kongo bihora ari bimwe. Ati rero abasirikare bacu bari gupfa, ati niba rero umusirikare ari ku rugamba akumva rero ko abapfakazi batagihabwa amafaranga, nawe rero azumva ko napfa rero umugore we n'abana batazahembwa. Ati ni gute rero azajya gupfira ku rugamba yumva ko rero abo bantu bafashwe ubu. Yes, yavuze ko rero ibikorwa nk'ibi by'ubugenzuzi bigamije guca rero intege abasirikare bari ku rugamba. Yes, Liyetona General John Ruboya rero avuga ko abasirikare ba Kongo barimo guhabwa ibiryo bibamaza iminsi 15, aho rero kubamaza ukwezi, kandi ngo rero niyo mafaranga ministeri itanga. Ati ibyo rero ngo abasirikare niwe babibaza mu gihe we rero ari ku rugamba. Uyu musirikare rero yasabye ko birimo ibikorwa bijya rero mu mucyo kubera ko birimo rero guhungabanya abasirikare bari ku rugamba. Yes, kugeza ubu rero ntacyo igisirikare cya Kongo kirabivugaho, gusa rero mu ngabo za Kongo hakunze kumvikanamo ruswa ndetse rero no gukoresha amafaranga yakabaye atunga abasirikare akarigiswa rero n'abayobozi bakuru. Yes, mu kwezi rero gushize igisirikare cya Kongo cyasohoye rero inyandiko zo gushakisha Colonel Nkuru Kirenge Delphine ushinjwa rero kwiba amafaranga ageneye rero guhabwa abasirikare na Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo. Ngayo ngo Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka ni munyemerere amakuru yacu tuyahinira hangaha, mbashishikarize rero kuza gukurikira andakurikira mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, mani barindi. Ciao ciao.